Ekichweka eki necha iremya nekishangwa omugombora ya Kichozi omuri Ibanda. Obushuma bw'amatungo na n'ebihingwa by'abantu kwibwa nibyo bitekere musheke mucanga eki. Ahabwa embeera egi abibyo kwerinda babugineho abatura bomwanya ogu. Naye nga insecurity eno eretebwa abaana abaffe waliwo okumayininga, abaana bafuna sente banywa omwenge, bava mu kunywa omwenge notenka okubba abantu naddala nga bava mu mabaala nga baddayo ku makya kusaawa nga 9 ogw'okumakya saawa 10. Ekintu kino kivudde mabega nga kyafekitinga abantu ba ekifo kino. Okonjera aha kizibu ky'obushuma polisi yatangaza ngu obwisi nabwo bukwasira hansi n'ahaiguru. Konga sofa omu Kichuzi ngegombora omubwire buke irimya twagizereyo abantu abibisire babiri aro muze weisura n'abatabani nogugwe basazira maraka mpitana burizo omusando beno shanga hafa abantu babiri bashatu buri wiki kutwatire nduru twashaba enduru yakahiguru batsindikira police post okutaho barazeji kigenderero okutaho emiringo erara by'abantu aba omuna kunkuru bali abo businje. Labenti ennaku enkulu abantu bali ennaku zaabwe enkulu nga tebalina buzibu bwonna kubbibwako bisolo byabwe kuttibwa kuba abantu basinga obungi kati nga abantu 3 bamaze okuba nti batiddwa mu kifo kino. Kireteddwa ki nti babadde basangibwa nga bava okunywa ne bakubba emitayimbwa ne bakubba enkoni ne bafa. Bamwe aha byahinguzibwa okureba ngo ekichweka eki kyaba eky'omurembe n'okushomesa abaana abatiine emirimo kuza kukora hamwe na n'ebindi. Nangwana banyina amakana bisha amakamu twagambira twabashobora kugira ngo wawe n'omwana w'ekifa mutuma obukureta insecurity nibo kureta obusinge bwo mu cyaro ubanze ugambe nawe kara kureme umdware cha person LC1 kara remwe aburi faringo wa OC ninga other authorities kitwe amakuru agagasha kwa Timothy Mushabi.